Rahajeng semeton dumugi kena rayu bahagia sukses ring segala bidang sinarang sami. Inggih semeton nah jedewa nguningayang punika indek wayan staf utawi pegawai jedewa saneng wantu jedewa selami niki jaga toko kentan nang awit ring bulan Oktober puniki ragane sampun tandriki malih kentan nggih. Kedadosan nyane semeton sane wentan punika jagi rauh ke toko minap konsul nyingak barang dalar seluir nyane nah punika langsung makin ketemu sarang jidewa santokan riki reng toko sampun entan wentan punika malih sane wantu jaga toko kentan nggih kedadosane jidewa punika makin sane langsung di toko kentan. Nah dalar punika ini hari buka pastika punika mewali sekadi dumun kentan riantokan jedewa mangda boleh dalar punika galah sarang keluarga. Nah punika kedadosan nyane hari Minggu toko punika jedewa tutup kentan sakemon. Senin nyantos Sabtu punika buka normal jam 9 pagi nyantos jam 5 sore. Nah talar punika sekadi sane memargi dumun gentan pet prade toko jagi tutup pastika jedewa ngaria nang pengarah utawi pengumuman punika ring story bahwa benyangne toko jagi tutup gentan kemon sane normal pastika punika wantah hari Minggu jedewa jagi tutup mangda boleh jedewa talar galah sarang keluarga gentan. Nah malih pisan jedewa matur kedadosan nyane wayan mantan staf utawi pegawai jedewa makin sampun tandriki malih ngawit ring bulan Oktober puniki kedadosan nyane sane pul punika jaga toko wantah jedewa mantan gentan semeton sane harsa meriki ke toko ngawit ring bulan Oktober puniki langsung punika kecunduk utawi ketemu sarang jedewa riki ring toko jedewa sane nyangra riki langsung ring toko gentan. Inggih wantasa punika jedewa matur jedewa nunas sinampura yening jedewa wenten iwah untar jedewa antuk ngaturang pramo suksema. Rahayu rahayu.